Thothaitino ya Narosura riu yatokanite maita meri kuria atongoria a thothaitino maranyitwo mbaru ni mwahumwe wa MCA wa gicigo giki Stephen Kudate. Mwena wa Kudate ukimenereria utongoria moru wa thothaitino, ugai wa migunda na wendia wa mugunda uyu na njira ya ngungo. Kurumirira ndeto ino, amemba aingi aria ni atumia a ndigwa na mbeu njithi ni maikitie makaya iguru ria kuimwo kihoto kiao hari ugai wa mugunda uyu, kuria riu mararutirwo mikana mageria gukinyira igai riao riria kuratuika ni riendie na njira ya ngungo ni atongoria a thothaitino. Hatutataka kuona private surveyors hapa Narosura waende. Ita njira ya gwetha kihonia kia uhoro uyu uria rurongoririe gututhura ngahiha. County Commissioner wa Narok George Natembea nyarugametie ugai wa mugunda ucio nginyagia kugie na uiguano na amebothe maiganire thutha wa atongoria a thothaitino kurega guthie mucemanio uria uratofanitio muthenya wa ira. Kwa karibu miaka 4 watu hawaja kutana na kuna mambo ambayo wanafanya ambayo yanahitaji kuhusishwa kwa wananchi. Kwa hivyo hiyo peke yake kama haijafanyika namna hiyo ni failure kubwa sana ya leadership. Kuringana na murugamiriri wa atumia kaunti-ini ino Soifan Kudate, nyureti ya atongoria a thothaitino gukorwo na uigiririki wira-ini wao kuona nio mari muharine wa mbere gucungiriria ngui cia migunda. They are simply trustees. Walichaguliwa na hawa wananchi. Ni trustees. Wamepewa kazi wa oversee kazi ya kugawia wananchi mashamba yao kwa usawa. Unasikia wanatisha wananchi kila siku. Kiumia kihituku nyumba imwe ni yacinirwo na andu kuheo mukana uona maria ciegie mugunda uyu. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjugu wa Wachira.